Welcome to my channel. Ngasi video si topic ase weight loss natro fat loss matam da ko kamai taro isa ki diet plan to ya gani adi da makta ina ngasi video samjabani mem video se last pem view aro channel subscribe amasung share to ko bi ganu fat loss matam da ya mathau tari se koi diet plan sem da akoi nongmai da calories kyam consume to gani aduga akoi ki isa ki individual mi pro ki my calories to ali ado mayam Sara helagata koi fat loss natro weight loss ogani abalite my calories to akoi na kyam consume to wi ado depend to wi ado koi nongma da meal amaka charaga koi weight loss ogani abalite ado di amaka tang mayam nongma da amaka ta meal consume to ba taraga di chara hena le paina amoina cha lam buduna amaka chaba da koi mayam chasan bani na amoina calories do hen gi bisu chai ari ramakta 2 to 3 meal natro 4 to 5 meal akoi small meal akoi da prepare to ya gani ado meal la koi na prepare to matam le yam section da wi koi protein carbs amasung fat and fiber mari se koi na combine to raga koi meals prepare to gani ado koi protein se 50% hoin gani ado carb 25 to 30 hoin gani and fat 20 amasung fiber fat siga fiber animak 10% koi se meal prepare to matam le yawan wa yam matak tai so carb da kai chaba jane ado complex carb na kaina simple carb na kaina complex na koina slow digestion carb ni aduga simple carbs na koi ki yang na digest oiba carb to koi simple carbs ka wi aduga koina cha do ise ado di koi yang na chaklam dana bai tam da complex carbs na complex carbs ga white rice brown bread brown rice ado assume ba kaya se ko consume to yani carb ki da ta sweet potato sulai assume bean lentil assume ba se ko carb ta koi consume to ya gani ado protein da ta chicken fish egg milk paneer soybean assume ba se ko consume to ya gani ado fat ki da healthy fat ki da ta peanut butter whole egg etc kaya se ko healthy fat ki da ta consume to ya gani ado fiber ki tamata green vegetable like salad like singba se koi nomada 1 nata 2 time eat of you ado singba sina koi haksang da chagi ko fat protein amasung carbs in the digest oi bada yam mating phangani ado asa mathau ta badi koi na fat loss matam da carbs amasung fat ignore to roi ado ri carbs ina koi main source of energy ni ado di carb cha da patara ga de koi nong mada energy phangde da ko phang bang amoi ade da ma 2 to 3 meal na 4 to 5 meal da koi carbs meal ani da ignore tawni aduga meal ahum da carbs add tawani adna traga meal ahum chapa taraga na meal amaka carbs ignore tawni ani khakti akoi carbs haba matak ta ado protein gi sarna ena jamangani and fat se nungdang da koi consume tawroi and fiber di ma'am add tawiu adu di fiber sina koi chai thaki ma'am da digest every yam matak ta na traga weight loss ki plan se matam da isana customize tawiu adu de aina si shawai pataraga di ma'am gi budget amaso financial issue ma'am puno ke tongal adu da makta aina diet plan semje da bani adu di kai matak ta diet plan sem matam da adu gi knowledge to ina ma'am da share taw jabani adu di ma'am puna maksu isai tan da sem ngona haibna aina sigi my idea ro me wan da picture bani adu ma'am smain tawra khoi diet plan create to ya gani aduga protein na 50% oil carb na 20 to 25 aduga fat amasung fiber ma'am se pullagi sa diet plan koi semba ya gani aduga green tea no moda amana trani ra add to view smain tawra koi sa ge weight loss na fat loss ki diet plan create to ya gani aduga ma'am any doubt like batar so comment to biro asi ni matanga selection jarage ma'am na channel se subscribe amasung share to ko wi gano